Pronto, jesi li siguran da je ovo pravi put? Naravno da je to pravi put. Nikad vas ne bih krivo usmjerio. Pronto zna što radi, a mi se moramo izboriti. O, čekajte! Ipak ste trebali ići onim lijevim putem. Slijedite tog flopera. Ruku na srce, ova je pećina napuštena već 50 godina. Ova bi mapa bilo kome bila zeznuta. Srećom po vas, ja nisam bilo tko. Uvijek se mogu vratiti slijedeći svoj veličanstveni molenojni nos. Nikad me nije iznevjerio i nikad i neće. Idemo pronaći ta tajnovita vrata. Još toplije? Čaj. Brzo! Kojim putem do najčuvanijih ćelija? Pronto je došao spasiti Ilaja Šejna. O ne! Slijepa ulica! Aha! Dobro, Pronto, što ti nos govori sada? I ovog puta provjeri 2 put. Most. Apsolutno sigurno. Pronto! Vaši mali jadni ljudski nosići ne mogu nanjušiti trulež kako biste izbjegli sigurnu smrt. Dobro, dakle idemo naprijed. Eli! Znam, još malo. Eli! U redu sam, samo sam malo zapeo. Čekaj, mali slagu! Hej, uspori kompa. Što mi želiš reći? Tim putem, ha? Trixie, Eli, recite mi da niste mrtvi. Ma, molim te, čuli bismo urlike da su umirali. Bez brige, nismo mrtvi. Unatoč Prontovom iznimnom trudu. Čuo sam to. Čini se da imamo novog navigatora. Mislim da ovaj malac zaista dobro poznaje ovo područje. Iskreno, nije da smo mogli još gore proći. Molim, vi ćete slijediti flopera, a ne veličanstvenog Pronta? Onda uživajte, bezciljno strljajući u vlastitu propast. O, čekaj, sad mi je jasno što radi.